Inkosi yamakhosi siyabonga uthando olungaka osithande ngalo ngo-2023 saze sawubona lo nyaka ithemba lokuwubona belingekho kodwa ngoba unomusa uhleli phakathi ubonile lo nyaka ngawo ngazizolo amen indeni yethu Nkosi ihambe nezikhukhula amanye Nkosi amathambo azange siwabone azange siwafihle namhlanje ngathi bakahle Nkosi yasezulwini sisekele isifo umhlaba wonke se-COVID kodwa uhlengile kwaze kwafika lesikhathi isenyama ihlangene nomphefumulo sesiphezu kwalentaba yakhe ngcwele amen ngizocela kuba ngifunde incwadi eBhayibhelini elingcwele sifunda incwadi kaGenesis oqala sifunda amavesi ayisihlanu Genesis chapter 1 from verse 1 Ekuqaleni uThixo wenza izulu nomhlaba umhlaba wawuyize uyicenge kwakumnyama ebusweni bamanzi moya kaThixo waya wahlala ebusweni bamanzi wathi uThixo akube khona ukukhanya waba khona ukukhanya uThixo wabona ukukhanya ukuthi kulungile uThixo wahlukanisa ukukhanya nobumnyama verse 5 uThixo waqamba ukukhanya imini waqamba ubumnyama ubusuku ukuhlwa nokusa kwaba usuku lokuqala amen ngizocela ukuba ibandla lingibambise ingoma yamashumi ayishagalolunye nesishagalombili 98 Sabatha namhla Nkosi Dogo gawina ngati Sabatha namhla Nkosi verse 19 eshabilweni esingcwele esifundiwe yisabatha namhla abantu nonke nini nesaba uJehova uma ibhala kahle uphondela le ndaba njengoba simenyiwe thina silapha simenye inkosi isabatha njengoba silapha sonke sizimenywa bakhona abangamenyiwe
lapho bebuthene khona akababheki ngamehlo akhe kusho lo mbhalo ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe abakule nkonzo zikhonzi ezinhle zenkosi sisendabeni enkulu emkhosini oyingcwele wesabatha engafani nomkhosi yonke khona uthi mayiqhubeka ibhala uthi ebesebeka indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwabamisabayo ithi intombi engizalayo ngenye ilanga besenkonzweni emzini wasekuphakameni ekudala uthi inkosi yayisisukuma isithi ngicela umshumayeli ngengemusha isibongo sakhe ngoba ingane zakhe ikhona lapha endlini angifundele umthandazo wesabatha wayesesukuma lo mshumayeli wayeseqala njengoba siqala sifunda umthandazo wesabatha wahlabelela ivesi lokuqala kwathi kwelesibili uthe eqhubeka nalesibili ivesi inkosi yasisukuma ngenyawo yashaya itafula yathi hlala phansi wayesehlala phansi umshumayeli ngokukhulu ukunyela ethi maNazaretha indlozi yesabatha seyihambile phakathi kwethu ngoba lo mshumayeli usedinda isihlabelelo somthandazo wesabatha zikhonzi ezinto zenkosi sisendabeni enkulu kulo mkhosi wesabatha esimangalisa engathi uNkulunkulu angasiphi ukuhlonipha siwazi ukuthi isabatha liyini izicelo ezilini ukuthi ngigxile kule ndaba engikhuluma ngayo yesabatha uma uNkulunkulu edala izulu nomhlaba kule ncwadi kaGenesis engiyifundayo wadala zonke izinto ezinhle emhlabeni nakukhakazi bonke amagquma ney'manga nemimango nemithombo yamanzi embophoza ngamandla wayeseyibuka zonke lezi zinto ey'dalile ezinhle kangaka izwe lihle kangaka nobukhulu balo kodwa konke kakuhleli ngaphansi kodwa lobumnyama wathi lendawo enhle kangaka sengiyakhile yinhle into engiyakhile kodwa ihleli ngaphansi kodwa lobumnyama kudinga ukuthi mangiyikhanyise ivele bani wayesedabula ubumnyama ngokukhanya wadabula ubumnyama ngokukhanya fana ne-aphula elilodwa uma uthatha ummese uyidabula kuphuma ingezi ezimbili wadabula kobumnyama ngokukhanya kwaphuma ingezi ezimbili kwakhona ubumnyama kwakhona ukukhanya lezi zinto zombili uma uyihlanganisa uyilumbanisa bethi iBhayibheli verse 5 kwahlangana ubumnyama nokukhanya kwase kwakho usuku lodwa ngakho-ke maNazaretha ingcwele isabatha alikho namhlanje kumba liqale namhlanje kodwa isabatha lingena izolo ngolesihlanu ekushoneni kwenhlamvu yelanga kwaqala ubumnyama lobumnyama buqala izolo ntambama upart 1 kuhamba ubumnyama ubusuku bonke kaze kwasa namhlanje ekuseni waseqala ukukhanya namhlanje ekuseni kuyothi la kuphela khona ukukhanya kuhlangana ubumnyama nokukhanya kwakho usuku olodwa ugcwele isabatha lethu liyagcwala ayibonge inkosi amen yiki isabatha lethu uqala ngolesihlanu nginako ukudideka indoda yaseGerman uPeter Hensi ngo-1500 wakha iwash kwaba uqala
umlungu omhlophe osejemene wakha into ebizwa kuthiwa yi-wash. Kodwa ngamhla uNkulunkulu edala izulu nomhlaba lalingekho i-wash. Nginalo ukudideka ukuthi isabatha likhontrolwa yi-wash noma likhontrolwa incwadi esiyifundile kaGenesis ukuqala na. Because ezinto zenkosi kulolu hambo esikulo zinani izinto esishayisa ngazo singazi futhi singaboni kuthiwa ixesha libhekile. Kufana njengelilanga mangaphazami bakumbaba umfundisi umngoma ethi inkosi mayisi iphethe inkonzo eqeda inkonzo seyiphethe inkonzo ithi umfundisi umngoma uzosibusela inkonzo. Wayesebusisa umfundisi wenkosi. Mayebusisa umfundisi uthi siyabonga Nkosi yasezulwini ukusithwala sile lapha. Sibonga umsa wakho nothando lwakho. Sikhumbule Nkosi ukukhumbula izizukulwane zethu nengane zethu emakhaya. Khumbula abasendleleni abezayo. Ubabheke Nkosi sicelela imbuzi zethu nenkomo zethu zande emakhaya. Nevuno ikhule. Wabika konke ukucabanga emthandazweni wakhe wathi eqeda khona ethi amen. Wathi mfundisi ngithe busisa inkonzo. Angishongo ukuthi thandaza. Nababili nabathathu Babu tenengezila ilanga umfundisi umngoma ushintsho umayebusisa wathi yelanga ashintsha ngalo ukukhuleka kwakhe noma ukubusisa kwakhe. Wayithi ukuhlangana kamoya ngcwele nokujona kamoya ngcwele wehlele phezu kwethu kubusa inkonzo esenzile ngegama likaShembe amen. Ngoba ubusisa inkonzo uthatha imithandazo yethu sonke uyisa kuShembe. uShembe ukukhuleka phezu kwemithandazo yethu yena ebusisayo kuphela. Ebese kukhulekela thina kelele thina zonke izinto esikhulekele thina. Kodwa masikezi ukuthi asibusise inkonzo fanele sithathe imithandazo yabangcwele siyimukise enkosini. Ayibonge Nkosi. Zisebenza izinto zenkosi ngikule nkonzo yesabatha esiningi kuyo sizimeni lazayo. Akababheki nangamehlo akhe ukuthi babheka njengamagugu esemphumeni wakhe. Ngelanga ikhonze izinto zenkosi umfundisi esemhlanganweni ngeke ngisho sibongo zakhe ngoba kubalekile lokho indaba enkulu enkhuluma ngayo isabatha ngikhuluma ngomuntu kodwa ngikhuluma ngesabatha. Wayesa enkosini wayokhonza wathi inkosini ngiyacela ukuthi inkosi ngivumele ngibuyele ekhaya ngiyobheka ingane ekhaya. Umoya wami inhliziyo yami ingibize ekhaya. Uthi baba kuye ngoba lesihlanu nje namhlanje mfundisi sekuzongena inkonzo yesabatha ntambama singenzi isabatha uzogodwa kanjani. Uthi mfundisi inkosi baba inhliziyo yami ngiyizwa isekhaya. Ingibize ekhaya. Kona kwenzeka ukuthi ngikhona la kanti khona isidumbu sami kuphela. Kanti umphefumulo wami nomoya wami inhliziyo yami ikwezinye indawo.
Because then mini sithema sibheke sibukweni sasezulwini sihlola abantu kulo mhlangano omkhulu ongaka olapha kaJuly kodwa sibheke sibukweni sasezulwini sathola beyindijana abalapha kodwa basemakhaya bebaningi belapha emhlanganweni inhliziyo iduphi lapha khona incwadi engizoyifunda ka-Exodus 35 ngicela ukulekelela kuyona kuzoba uverse 3 kuphela esayibheka mqhubekela ndaba uyacela-ke enkosini yakhona ukuthi baba ngiyacela ukuba ngigoduke ngiye ekhaya ithi inkosi cha kulungile mntana ngihamba mfundisi ugoduke ekhaya wayesehamba egoduke ekhaya wayesegoduke ekhaya mayigoduka ekhaya uLesihlanu uyagibela ehlagibela uzafika ekhaya wafika ebusuku kakhulu ekhaya uLesihlanu ntambama mayifika ekhaya ngoLesihlanu ntambama uyangena ekhaya uma engena ekhaya endlini efika ekhuphela ngaphezulu endlini kitchen ngaround omkhulu awakhile lensizwa ka iyayiganiwe lomfundisi wayiganiwe bakhonzi enamakhosi amathathu ehlala ndawonye kungekho inkinga isithembu sayizoba besasingena inkinga kakhulu sifana nesethu sanamhlanje kwakukuhle kungena inkinga ayishila amakhosi akhe lukana kuLesihlanu ntambama kodwa mayingena endlini wathi mayingena endlini wafika ihobe lomlilo libasiwe othe umlilo ngosuku lwesabatha selingene isabatha hayi basemkhulu umlilo endlini ahleke gigitheke jabule ngekho inkinga ngiyecela baba umshumayeli umfundele incwadi ka-Exodus 35 verse 3 ingabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha yabona lapho ngene isabatha kodwa umlilo wawukhona phakathi kwalemoto wona obasindile angazi-ke noma nalisabatha babelihlambulukile yini ngoba le nkonzo sikuyona bangcwele iyahlanjulukelwa kanjani ngoba le nkonzo sikuyo ngisho isihogo siyakhishwa abasemajele bayakhishwa baphume lemasuku abathola ngalo ithuba lokuthi bazovela kithi nangezibonakaliso basho ukuthi babhajeti lapho bekhona yiko umuntu mayigcinisa bathu kube khona umehluko mathingekho kuleli bandla simluleke ukuthi uma ugcinisa bathu bese yibona umehluko ngoba abakubo bangale ngapheshe kwethu noJehova yakhumbula uma singena kule nkonzo siyilungiselele umyeni ozawufika kithi emakhaya obaba omkhulu siyawaklina ngoLesihlanu lishanelwe lenze yonke into ikhaya libe lihle ubheke ukuthi awekho amangcola akhona ngoba uma labantwana bensimbi beshaya insimbi zikuphuma izingelosi ziyobhasobha imizi yamanazarete ebusuku zithi mayifika zibona amangcola mase zibuyele ekuseni seyingane seyishaya insimbi zibuyele egumbini lezi izingelosi zifika ngalezi bese ziyavalelwa esifike zangcola singabe sangena ekhaya nemthandazo abangcwele uma waziphuma lezi izingelosi zize ekhaya
emakhaya amaNazaretha zizohlola imizi zithi maziza nezibusiso nemthandazo kade siyithandaza zithi maziza lezi zingilosi uma ziphawula zibona umuzi mazigijima phezulu kunesayini ezibonayo emzini eNazaretha zibona amatshe amhlophe abiyele umuzi zithi ngehla zithi masizibheka emasangweni ebese zibheka ngisho nasezindokeni ebese zibheka nasezicabheni ukuthi zizobona nedumisani Jehova amen bese sifika zingena shibu sisa sign umzela because ezinto zenkosi lenkonzi yalungiselelwa uma umuntu segezile abe clean ebese ngishikhaya lakhe akulona indlu esindwa isindwe korobwa ikorojwe kube clean kushawa umoya ngaphakathi endlini amen mangcwele leli bandla sikulo ibandla lenhlanzeko alifuneki nokulo libandla la emthandazweni wokulala ushembe usibhalele kahle kakhulu ngokuba uJehova yabahambela abantu bakhe kulaleni kwabo niyangizwa makolo uverse 35 ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo uyiphathe kahle indlu olala kuyo ukuze uJehova angekacunuke kuza kuwe ngephupho ubona uphupha amaphupha amabi ngeshika clean uma seyiklini indlu ngisho umbhede wakho awubalile Nkosi wami ushembe lapha kasibhala kahle verse 32 uJehova bavezela abakhulekuya ngokumesaba bengangcolisi impede abalela kuba bakhuleka phezulu kwawo lempede baphathe kahle amakhukho abo abalala kuwo namhlanje sidala kuma double bed phathe kahle umbhede wakho lala kuwona kubhalwe lapha yabona ke umbhede yinto ebalekile bakhona sikhona sempilo noma sixakekile ziningi izixakayo idinga imali idinga amandla kodwa ave kubalekile kuyiNazaretha ukuthi uthenge umbhede omuhle ulale kahle embhedeni right uyabona ma unombhede isikebe uthi mawulele umzimba wakho ushone phansi ubona inyawo awulungile lo mbhede uzosenzela enkulu inkinga lapha ebandleni lowo mbhede ngoba uzoba nenkinga ye-back pain engapheli uye esontweni ufike umshumela kuthandazele akukhulekela kugcobe ngovasilina kurabhe ngovasilina ubuye ngesonto elizayo i-back pain ayipheli ngoba umbhede lakona ulungile kube ngathi imthandazo ayisebenzi kanti inkinga inombhede lakona phathe kahle amakhukho silala kuwo uma kulesihlanu bangcwele asilale emashidini esilale la kuswa umsomluko kodwa sifaka amashidi amasha ngoba sinezizitha ezoba khona kuJehova ezivashela ngamsula ngomhlaba balekile izizitha ngisingubo obekade usebenza ngazo isonto lonke awugqoki ngolesihlanu uma ulala ungena esale enkonzo yesabatha ufaka ingubo ezintsha ayiqinile ayisoft ebesiyalaza athi shembe noma uphapha amaphakathi obusuku wenze njani umkhonze ebesiyaguqa nomphaphama phakathi kobusuku ebesiyamkhonza it's scientifically proven ukuthi
abantu uma ngabe ungalali embhedeni oright ngeke ube right empilweni. Sokurapha ngovaselele emqolo ngoba sesikurapha sakuneza massage uphinde kulowa mbhede ebese yehla lento izeyisayiteli ngapha ebese hey lesifatha sengithethe sehlabe nyawo babumshimayo sesiyophuma ngenyawo uyothandaza umuntu akaNkulunkulu ajulwa bemanzi umuntu akasindi kanti inkingi isekhaya layela la khona empedeni. Ngikule nkonzo yesabatha esimanye kuyona ayibongo ngikule nkonzo yesabatha esimanye kuyona ukuthi kule nkonzo singama-VAT singabantu ababalulekile ngendlela esimangaliso kuyo. Baningi abantu esikholwa nabo abangekho lapha ongahlangana naye emoya ngaluthulo namhlanje ngoba kamenywanga lapha kule nkonzo kodwa bakule nkonzo abamenyiwe. Ake ngibeke kule ndaba yomfundisi uthi umfundisi esefika ekhaya kubafiwe ithi incwadi eqeda kufunda ka-Exodus ukuthi ningawubasi umlilo endlini zenu ngosuku lweSabatha. Waxabana namakhosikazi akhe kwaba munye ekhaya uthatha amanzi wakukhulela ishebo nayo yonke into edinwa ukuthi babase ngosuku lweSabatha kulephula iSabatha. Baxabana kakhulu namakhosikazi akhe. Mhlawumbe nami ngangizokwenza nako ngokwenza. Mayefanele ebusuku uyaphupha kumbe uyaboniswa kumbe ubonisa isiboniso asibonayo khona ayibonayo. Utheni ushende mthandazweni wethu kulala uthi ngokuba uJehova yabambela abantu bahlelani kwabo boyiphatha kahle indlela kuyo ukuze uJehova angakucinuka ukuza kuwe ngephupho ukuza kuwe ngephupho. Uma iclean indlu yakho kulunge kahle konke lokushoyo uzofika uJehova uthola amaphupho amahle kodwa mangaclean kungalungile angeke wathola amaphupho amahle uzophupha nje ujakwa abantu kabi uphupha izinto ezimbi zodwa uphupha ndiza amaphupho amabonke lawo angezi nakuwe Nkosi shenjalo empilweni wakhe. Uma eselele ebusuku uyaphupha noma ubona isibonakaliso uthi lo mfundisi wabona lapha kuye ikhonsenhle zenkosi uthi kwakhona into ayizwa iphuma uthi wathi mesiyayizwa into iphuma waseyibona iphuma wabona inyoni emhlophe iphuma la esifubeni kuye uthi yaphume isindizi wathi uyibamba lenyoni uthi uyibamba ujaha lenyoni uthi yabaleka lenyoni asawusithela yangalazi lephupho xhosti. Kwasana sasa kwahlala ekhaya kwakuhle wahamba waphindela emhlanganweni. Uma esephinde emhlanganweni uya enkosini yobonga ukuthi cha baba sengibuyile ngambe kahle ekhaya. Ebese ethi baba kodwa ekulaleni kwami ngilephupho elingididile engalazi ukuthi lichaphithini. Ubonele mntwana baba ngilele ngibone kuphuma into lapho esifubeni ngathebeka kwaba nyoni ngathi ngiyibamba inyoni ngathi ngiyibamba bayabaleka basithela bathi ukholwa kwakho mangu wena ngabe ingubo zami ngiyayigoqa zenkonzo ngibeke phansi ngoba ukukholwa nendlozi yokukholwa isekho kuwe.
kambile ukholwa kwakho akusekho kuwe sekhambile ngilombuzo khona osenhlizweni yami ukuthi mina okwami ukukholwa kusekhona yini yake ngidinwa yake ngithetha yake ngilwa ukholwa kimi kusekhona yini mhlawumbe kwakhe kwazi kodwa njengoba ngilana nje ngizofuna ukukholwa ngizofuna ukukholwa kwami wena uyathanda ukusilandela awu lapha siyakhona awubetala ngekwengisini awubelapha siyakhona sike sathunywa unyazi lwezulu oluhle phambi kwethu ngenye imini ngayi-Cape Town sasihamba nobaba umfundisi walapha ekhaya sahambela amabandla amakhulu amabili saqala ngebandla lama-Muslims lapho sayakhona emos ngosuku langolwesihlanu isayini enhle engayifika ngama-Muslims sigqoka amasuti ngey'cathulo zethu ey'pholishiwe sathi masithi siyafika emosque kathi iy'cathulo ayingeni sayikhumula sayibeka kathi sasigeza iy'nyawo kunompompi kufanele ukhume iy'cathulo ukuthi ugeze iy'nyawo ngaphambi ukuthi ungene endaweni engcwele sayikhumula iy'cathulo zethu sayibeka lapho ile yakhona futhi siyangena uma singena ngaphakathi kunembhalo phansi la carpet umuntu usuka ahlala embhalweni wakhe la phansi carpet ulingene siyabona-ke imikhuba yakhona abayenzayo ngena umuntu asuka aguqe abese ebhekisa phansi ikhanda athi udluku phansi asukuma athi Allah siyabuka unyazi wasifundisa sifuna ukuthi sibuke izinto ezenziwa la ngaphandle bayenza-ke le nkonzo yabo yonke baze bayiqeda laphaya epulpiti lakhona kunesihlalo esihlela sihlala umuntu kuthi sikamoya ingcwele siyabuka saphuma lapho Muslim sasisiya kuma-Jewish enkonzweni yama-Jewish amaJuda masifika khona sasiya ngabo-3 ntambama sesiphume emosque kwakunomshado omkhulu wesibhili esikhulu sakhona sasonta khona ethempelini lapha labo benomshado mase sifikile khona sasingezange emshadweni sasihamba ngokunye kodwa mase silaphaya basela bemezela ntambama ngabo-3 kwathi mase ilanga seliya ukwelahla kunina base bememheza base bethi sekuzongenisa abada bacela ukuthi bonke lokusakashenke kukhona cishwe inkonzo abamhlophe le ngikhuluma ngayo moku umuntu omnyama kwakuyithi nje kuphela kwamnyama esasizivakashi laphela ngamalithi nje okuyilahla kunini ukusithela kuqala ubumnyama
kwase kuthiwa sesingayi ethempelini sekungeniswa isabatha. Kwase sihamba ke sifikile sibaningi. Kodwa sathi masiya nje sesongena ethempelini kase kuthiwa hayi ngoba sasixubile kungabesilisa nabesifazane bathi cha abesifazane bangena kulo mnyango. Abesilisa bangena kulo mnyango lapha. Ngayibuza enhliziyweni yami ukuthi hawu Shembu vele ezulwini lethe ngiyibuka la indlu yakithi eNazaretha ayibonge inkosi. Ngangazi belungu ngoba ngazi ukuthi isandla sikaMesisi nesaba sihlale nje kwamathe nolimi. Kodwa ngangiqala ukubona ngalala ngakuthi kanti bayibahlukane. Kaze siyangena. Uma singena la ethempelini lakhona kuneBhayibheli mhlabelelo sakhona sihlangene izinto yodwa uma ungena khona ngoba sivakashi bakunikeza iBhayibheli lakhona sihlabelele. Ebese bekunikeza khona intwana nje isigqoko esincanyanyana nje sithophatha nje la. Isisoka belungu ngisibona siforebona. Nathi ke mawungena lapha awungeni ngasifakile base besinikeza nathi ke sathi phatha ke nathi. Sasiyangena. Uma sokungena singena la ngithi awula indlela lento ngadonsa iselfone. Ngithi ngifuna ukuyishutha lento ngi-DVD ukuthi ake ngizoyitshengisa abangcwele ukuthi konke engiyibonile lapha. Uma ngithi ngiyakhipha ifoni yami ngithi ngiyaqala nje weza ngenkulu intobeko umlungu omunye weza kimi wangithinta wasethi hayi uma sekungena isabatha iselfoni yaqishwa uyeze phuma isabatha. Ngezwa ngishawuvala omncane. Kasa ngishisekile sengena isabatha. Zonke izinto ezi-electronic must be off ngoba ngena isabatha usuku kaNkulunkulu kaMenzi womhlaba kuphela. Ngafuna ukuthi anti umuntu ungathi usekude nesilabhasi la. Usazosetshenziswa. Zikhona izinto zenkosi zasingena uma sasingenile lapha ngaphakathi wasuqala umbhedesho wesabatha ufundayo wawuvula akawufundi ngesingisi i-translated ibhalwe ngolimi labo le-Jewish noma le-Greek ebese ngapha besibhalwe nge-English siyalandelana uyafunda bese kuyahlakelela njengoba sihlabelela nje bakhona aqeda ukuhlabela bese eyachoma saqhubeka nokufunda 45 minutes njengathi lapha ekhaya wazaqeda ukuthi umntwana wesabatha sewuphelile ke manje selingenisiwe isabatha ngolisihlanu. Ayibonge Nkosi. Athi umuntu ubethunyelwa ukuzofunda izinto eziningi lapha. Incwadi engivala ngayo ekaMateyu 22 verse 14. Nkosi yasezulwini siyabonga Nkosi, sibonga ukusithwala sisuka emizini wasekuhleni siyofika phakathi kwaleli khaya bese sibe namandla ngaphandle kwakho. Kodwa Nkosi sithwalile sasafika phakathi kwalomuzi nomsebenzi wakho. Siyacela Nkosi engcwele uNkulunkulu omkhulu wasephakameni usiphe baba inhliziyo, usiphe Nkosi ukulalela izwi lakho nokwenza okuthandwa nguwe. Amen. Ngifundele Nkosi 22 verse 14 Mateyu. Abamenyiweyo baningi kodwa abakhethiweyo bayingofana. Ngiyabonga baba. 2016 sengihlala phansi ngo-2016 siza kule muzi wasekhenani.
ilanga lalishisa ngendlela esimangaliso lalibili itiyela bantwele kuthi alibeka unyawo ucaca ukuthi hayi kulukhuni safika kanzima phakathi kwalo muzi lapha ekhenani phezu kwale ntaba enhle sathanda basathanda uNkulunkulu kodwa amafu sibili emuva ithi elinye ikhehla nje isidala noma ithi enye insizwa ikhuluma ithi ibihamba emgcineni komhlangano mayihamba ekugcineni komhlangano ngoba abeyimoto ukuthi umthetho bona bahamba ekugcineni yahamba ekugcineni ifike sesihambe ibanga elide ithi yayisidlula elinye ikhehla nje lihamba lihamba nje lihamba kahle wayeselidlula likhehla mase lidlulile likhehla wayese no angimthathe lomkhulu ngoba umhlangano sokude kungcono ngimthathe ngimbeke la umhlangano ukhona ukumphuthumise uyahlehlela ke ubuyela kuyena mkhulu hayi gibela la emotini ngiyokubeka la umhlangano ukhona bese uqhuma khona umhlangano utelekhetha lamanda amayizelo kahle uthakhiphi nokubhuki lapha kulo lapha njengoba ngilapha ngithunyiwe ukuzobhala bakhona kulo mhlangano kodwa ngisabatholile abayishumi kuphela abamenyiwe baningi kodwa bakhethiwe bayinxusayo masi lapha zikhonze izinto zenkosi ithi into wonke umuntu akazofika indlela yakhe wonke umuntu akafuna ukuhamba kwakhe ngoba sizohamba emhlabeni hlupheke kuhle inyama yami ihlupheke ukuze umphefumulo wami ube nendawo kumhla kuphela zikhonze izinto zenkosi ngalamazwi babo ngiphe wona ngicela uNkulunkulu awabusise ukuthi lapho ngishayisa khona ezulwini ngicela intephelelo ezulwini inkosi kusamazwi ngazileyo amen siyabonga amazwi esaphindulisi inkosi ngosizolosisi ngibala ukuthi amanje ngihlabelelo samakhulu amabili kumashumi amane nambili 242 ngicela umdlalo ngidokho ngaphakaya fana selele ngosizolosisi ngosizolosisi Nangisezi Kosi yathu simabake awusimi phambi wakho Kosi yethu